Tak pelihara binatang. Jadi yang pertama ialah getanyo pelihara binatang wajib bi nafkah ke binatang. Wajib bi. Yang umpun menya hana ya minta gerawai. Angkara melangli dia minta gerawai. Kawanan. Tapi menya hana dia tak boleh mesti ba tempat yang hana po nyen payah takoh umpun. Bila tak boleh irat tanaman gop payah bayu. Igida ngetagop payah bayu. Itu baru moh gop. Yang pun bayu. Kan bayu rumah gop. Yang tersakiti gop berdosa. Jadi man aza mukminan fakannama azani. Barang siapa yang menyakiti orang mukmin itu sama juga telah menyakitiku. Jadi dito kami ngetengok hana tapuluk malam bak rumah gop, bak trah gop, irat tanaman gop, tersakiti gop, dosa tu karena menyakiti orang mukmin. Yang pertama, menyirat gop payah bayi dan berdosa. Tersakiti. Ya, irat pada gop payah bayi dan tepeh hati orang mukmin. Ya pajuh pada yang di lumur kami ngetengok berdosa. Itu gebeda bengah penuh bak trah rumah dayo. Yang di kameng tuahnya pi leh lepon punggung kena mangai do ilung rumah lung lagi yang ke pegah lagi dayah kuda kerung baik tak pegah urang kameng idang. Kok jai kameng kan kameng abu kameng urang kampung. Ya maksud kan? Ya tapi yang ke mina lagi nyen dosa ada. Kiban sandaji bak rumah ko tengok itu kamenggo. Kiban ate dia. Pun atakeun terima kasih kameng kakak tu baru molung. Hana atakeun terima kasih. Tapi pusit getanyo tersakiti. Jadi la yu'minu ahadukum hatta tuhibba li akhihi ma. Ya. Kiban lam hatta la yu'minu ahadukum hatta yahibba li akhihi ma yahibbu li nafsi. Dalam sempurna iman seorang kamu sehingga kamu menyukai kepada orang lain seperti kamu menyukai kepada diri kamu. Menyerawat hanagala itu lagi kami ngop baru mau tanya igop lagi yang si. Jadi yang dosa tu. Ya benar. Biasa jaga. Kemudian selanjutnya daripada abadi domanya hanya hana tak amai ilmi yang kata itu kami tahu pinaru